Udah. Oke. Belum. Nanti. Oke. Senyumnya ada nanti. Oke. Nah. Oke, udah. Dah. Iya. Masuk kita tulang nabadia, meditasi manusia. Puji holong diro manusia tadi homaisada. Puji holong dirohamu, oh Tuhan Yesus Rajaku. Hite goar di debata ama anak doho toti parbadia. Amen martangi yang mahita. Alia manami nama ringanan di badua gicang nasangat nabadia huhut para siroha doho. Asiroham tatat mahami aina marsak jalan dan duja dohami ala ni dosa dohot ala ni sitaonon di tanoon. Na tuduk jalan na bujuk dorohanami nuai setopot mahami na pugudison pasitong mabagabagam tuhami hopartu nani dokmi ali Tuhan Yesus Tuhan dami manang di dia pungung dua manang toru marhite hite koarhu di tonga-tonga nasida doa setopot ma tonga-tonga namion jana pasaur matodin tuhami ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan dami. Amin. Sokono didok Tuhan Yesus, oh mahamu tuau hamu akan aluja jalan nasorat, upasonat peham. Buat hamu ma augat kutu hamu, guru hok kamu ma sianau, aina lapuk tuau jalan naseret maroka, asadakotan paradianan hasonangan totibu. Alidongan na hinaholongan di Tuhan Yesus, di pagi dokon wain mangaton parpada dan nabadiai. Di baheni paseret maroham topo ti masudi dosam tu di mata jala unang pangasahon burjum asa tahu mangaton si panganon nabadiaw ay na mangapul namar sakroka jala na mangalehon gogo tu naluja do ubahen na dilehon Tuhan Yesus si panganon nabadiay di baheni molong marsak roham ala di dosam jala diduliho kasesaat di dosam pos maroham tupakudu kasesaan di dosami ay doho hidokop ni Tuhan Yesus. Ingot ma godang di daporsu na tinaon ni Tuhan Yesus sumokop ko ala di kolong dohot asin rohan dohot hati gora di Tuhan Yesus ima pangasahon asa totong tiur di hodana tuba dogica tiba ini adorang di pangako si panganon nabadiay pasahap madiring tu Tuhan Yesus asa didongani jala diramoti ibana ko jala asa dilehon ibana toti parbadia pasonakon roham atong benget maroham manaon na katsit saliring di tanood do piho ay doso satok jala saotik doy matibakon hasonangas sogut jala molo naung mau liate roham di Tuhan Yesus songon natama unak ko marpate dia unang marbutungut ay gumudang do natinaon ni Tuhan Yesus siya natinaon kotak por roham siya portibion sesa siya roham saluhut sala ni doongan na marsala tuho asa di sesa di batado sam dagudagi ia tanoon paradianan jala inganan sa tokido dangadong nahot dison
Di badua gicang do inganan na sonang jalan nakot rodi salidik di dedeng. Pau marokam di jodo di jebata jalan ihuton hatani tanyangon di bagasar roham martani yang mari. Ali Tuhan de bata manami da di badua gicang. Para si rohago dang doko ditani hokodo abo kangguk ni dangol mar parnya hapan di idahodo sudina masa dia. Na tergugot situ tu rohaku ala di sakit. Na aku tahu no ay. Siya si maroham dia ali di bataku. Siya sama sudi dosaku sayunang tulak ko na siya culong. Lehon magugot wow. Asa beget aw manaon. Manak siya jeliling nari pasobong wow di tanon. Pasabang marohaku ay kodo si pangako. Todim na ba jay mamadog wow di dalan si darana. Sayo na nga lang asin roham diyaw, ay doon nga dilihok ko anak mong Tuhan Jesus Kristus tuhak humoko baw. Nung nga di porsa di bana sudido sakto, dyan ibara do ako pangasapon. Ibara do hamo do ako. Molo tungjugo muna maaw, siya si maroham. Pamasok maaw to hasonangan sa lilig diding na ala ni Tuhan Jesus Kristus tuhakku. Amen. Atong natutudo di sosol koroham ala dia kapabahenanmu na sotama jala di parhatokot ko di dosam jala di pangiduho si di roha di debatama ni sa dosam jala postoroham di Tuhan Yesus na patupakon hase saat di dosam molo sama ni roham dokma olo. Atong nung nga di sosol koroham ala di pabahenanmu akan nasotama jala di pangiduho asin roha di debatama ni sa dosam sesahak matuho na pinangidom mga sahon goar ni Tuhan Yesus do hudok atawan pos maroham nung nga sesa dosam alia madami na di badwa kicang sa pinarpadia makuarmu sa Roma haracaon sa saut malo meniroham di banua tongaon songon na di badwa kicang lehon matuhami sa darion hanguluan siapa sisa madusa nami so padesa nami di dosa nito kan namartu sa Tuhan una kami to kiutu pagjunan palua mahami siya kang ako ay hodo na punahara jao to tagugun roda sa ngapot sa liling ni liling na. Amen. Martangiang maho di bagasarwa hukut tangihon to na ni Tuhan Yesus lako padirihon parpadaran dabagi dibuat Tuhan Yesus Kristus ma sagu-sagu borkini ujutar cehe ibana didok mamau diate dugi di ponggoli mai di parleho matuak kasisiadna huhut ma didok jalo habu ma jana pagam dagi kudoi dan lekot tu hamatean humokop hamu baik kamu masuk di bahin pardingotan muna dia jadi duksun na sida mangan dibuat mapagidumadi didok ma mauliate dugi didok ma tu nasida jalo habu ma sude habu manginum siani ia pagi dumanon pada depar mau marhite-hite muda dan sehon humokop hamu bahen hanse sa di dosa sebahit kamu masuk di bahen pardingotan muna dia hidup Tuhan Yesus Kristus. Calo mau, calo paman, dakik kudu. Nanelekon Tuhan matean humokok. Iba mangaramo ti cala hapakot toro hamar hapor siyaw ti iba. Asa di ko kabuduan na sorasu. Amen. Didok
Tuhan Yesus jalo mau jala inum masya mudar kudoi na yusehon humakoko pahen hasesaan di dosa ima mga ramo ki jala pakotor hamar hapos yaw jiban asa di ko hagulu ada sora sudah. Amin. Dinok Tuhan Yesus Kristus jalo hamumon jala kakan pagdapit kudui dia untuk hamatea tumok kok hamu ima mangaramo ti jala pakot to hamu na batka percaya ibana asa di hamu buat na sudah. Amin. Dinok Tuhan Yesus Kristus jalo hamumon jala hidup pamu manusia di budar kudui jali usekon tumokop habubaten hasesa di dosa. Iba mangaramo ti jala pakot to hamuna matapos siya ibana asa di hamu abuduan na sora sudah. Amin. Atau kita dok mamoliat itu di bata ihutom mahatahon di bagasan roha. Dipuji to di kudoho ane Tuhan di bata ala di hokko tuau arta na sumurungi na siyan badwa kicang marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dipuji to di kudoho ane Tuhan Yesus ala naung di paduho au tu di bata. Dan behu kabiari hamatean. Ay duga mo nangau di baheko si pagodwa. Na manguru do Tuhan Yesus Tuhaku au pe manguru do jara tugon na do au tuhasonangan asimaroham diau ari de bataku sale hotor di parbadia tu bagasar rohaku asalang toku hapor syauku asa dibukai rohaku manatap tu ujung na subut asamar pakiri benda manguru au nape hutaon parsahiton nape madara nau dirura di linggoban di hamatean di bataku do madongan yau dohot madubua nape lambur jala tanggal dagingon pakai hion na dui sogot Tuhan Yesus Tuhaku napi na hehenai dungi dung mula mangoro au inganapku makuta di bataku ala di Tuhan Yesus Kristus Tuhaku. Amin. Jalo haru mapasu-pasu ni Tuhan di bataku di pasu-pasu jala diraboti Tuhan de batama ko. Isotakon Tuhan de batama buhida tuho jala asima rohana bidako. Didopak ko Tuhan de batama buhida tuho jala dipasaur kon matabena tu totim. Oh